Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, ban yo kloy ki kubor na ke jylla. Dkhot bat nongialam ke Jaintia Student Movement, mynta ke sngi kila mi ryngkat kipla bat ke jingkyrhoi pyrshah ya Myntri ke tnad Pule Puthi, jong ke sorkar jylla Lahkmen Rymbui, khmat jong ke Kiang Nangbah Govt College Jowai, haka por ba Myntri udang leit rung shapoh katei ke college. Kani ke jing mi ke GSM kalong halor ke jing Dawa jong ka na ke sorkar, ban bu ikawe ke Govt College, hapo ke East Jaiñtia Hills District, daga bapen sngo na ki nongialam ka seng bakumba ka long mentahi ki samla puli kila shem shitam hadu kata ban yo rung kelas namar badang don tangkawe ke Govt College Nongbah Jowai ka seng kala kren shai bakan om shong ban sngap jar yakani ki jing Dawa ndre bakandang yai beteng hakini ki sngi banwan ban Dawa na ka sorkar bakan buobet yakawe ke Govt College East Jaiñtia Hills District. Haka ni kasngi kaseng kala perta bat penremjur ya uteu Myntri sorkar ba depet ya ka Pule Puthi hapo ke jylla bat haka jo kapor kal pensngo ba belei ba ke sorkar menta kala persyang ban wanra ka jingkyrhoi kasino haka jaka ban penbaha penmiat ya ka Pule Puthi hapo ke jylla. Idak kicin hejing itu wow set up ya ke Govt College East Jaiñtia. Siasiu ong le wa nyaungut ki MLA ki yong ini ni narilum Jaintia umben ki lene mrak ki yakni ke isu haita assembly yo penban icha press lene hawapat ki social media ke sorkar yong i kate dawan rak ki da kate ke kasino nga nagaliang yong nagaliang ke seng yong i kerpat i wa urak ki da ka Govt College hajing itu wa wanra ki da ke kasino lada pai chakiwi benta wa katkam ka wat ka asam ko wada heb ha state le em go kete ke kasino hindrei i kam ki ripat wanra penban ki da kete ke anyekle te heni por banjur i ya ke sorkar wa u snya bah ko lane u up ya uduk usuk u chem stom hete East Jaiñtia kamte nagaliang ke yong i keseng dawa ba i lane kerpat i wow set up ki ya ke Govt College East Jaiñtia lada ke sorkar him up nsnya ko yini jing Dawa yang kesen i nagaliang kesen deni khmat na punjur cucu i ye jing yaki heni herulum Jaintia deni dan higentin blesbur. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.